ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga iti aramidem, Inteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ka. Kan madamati pa nagkape. Itay payladay ta akape Nalipatam sa mo ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan no awanak o. Ay, darasem kit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Na, Darasem kit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. ay, suda. Puwira ako. Mangala ko may ti clearance ka. Gumawan man hindi pare Inteng. Kanayon lang awan. Adak mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, kapitan. Di na pa'y amumot akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli dito eh. Asidaglaang mo, di tabalayo, tata. Kasanungay, dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason ah. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong po kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Mare. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak maut apok kawan dito tirsinak. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukawkan ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan! Naggapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marituyang akas masursuron. Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis iti barangay haul. Ay, dayta kat tikong kunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa'y napan ijayan, tay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditaw. Ha? Aywan. Uray sak gayam, kat jak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit kwarag. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adakamot dito'y tirsina? Uray agmalmali mga dak dito'y Tersina. Ta saan ang agur-uray iti honorarium. Ang amda kayo ngay, ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran ka launay kada kamay. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo Ha? Apay nga awan manin babayin may. Awan ba inyaw nga umawat iti honorarium nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam-tabagim Nanya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bain. Ay di da ka manlangay. Yes kay. Ay, si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo pare? Na, apay adiktaran na kit ada sekretaryak ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan to pa'y paglaingam. Oh, Kay, anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas yan.
Uray kumano, ipatarimaan mo kumati, lasong-lasong a kalsada. Di si kan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan? Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Na, di pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matiin to na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkal. Aging lalain ti salbag. Sa pawan nakit din, ti kinalain ka. No maminsan, kaslapod no mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Siya kuno ni Badang. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badang. Amangan ka no nga minuad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka nayon tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay, nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam tayo tangkal. Isu saan akong ngagdanang. At ako maipapirma, yung mawamanin ni kapitan, maray. Nay, awan ka di ijay barangay hall, Pari Badong. Awan manin ijay. Kunak no nyalis ng opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Hangam ko namot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta Pari Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno ammom, masursuron ni Pari Badong. Ha? Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag na dya, Pari Badong. Itun kuwan, puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam, no iso ti kapitan, kat sika ti mapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit da dya, Pari Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti da dya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinom. Agkasangan nga minti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada nga'y barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa bali Saan kit adita barangay hall? Kayo mat makiinom Tata. Naalas akitaan no dita barangay hall ti pagiinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kinintun malpas kuma Kay baga kadakwada, Tata. Sanay, pictura man kiida. Inton kwan, ipos ko tiladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyo nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron nga mindagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay ti maalukoy mo nga agralay? Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka mat agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mat. Adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no?
Gapo ka day, tasika ti kapitan kat aramidem amin akayat mo. Kapitanak nga ron. Sakti to rin, dito'y kabildatan. Oh, Ay, saan ka ko mga aglablabos inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. ay ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day talat isang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Hey, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Oh, Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, inteng. oho. Awan ka tiyan mo da kita. Na, Bida mo dar aramidin da. anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya nga ti iririyaw da. Gail! Na, Gail! Ay, nagado ti tao iti barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya, impeach! Kababain ti ma-impeach nga opisyal. ay, day tapay lang ti kunkunakken ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ken ka. Inta ka no iti barangay hall ang Gail. Ah. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday di munisipi haw. Ha! Ay, salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, paray! Paribadaw! Apay, anya daytoy. Si kamat ti dadaulo daytoy agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kayo pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? Ang damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ang mapasama king ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan! Happy manaw, kapitan! Ano ba tayo? Pimanaw ti balyo do nga kapitan! Hay kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababa inti dumawat iti pamakawan. Ang mas kababa inti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadinti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Ah, Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. ay, diyak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may. Kontraking ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Ha? Saan ako na pumanaw? Aramida kong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramidan ti pagrebengam. Ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare. Ikarek. Agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam, tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong.
Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, lakwan nakman iti kape kun tinapay. Agpili ka no anya asupot di tigatangem. Daytoy basit maray. Umayak tumanen gumatang. Na, basit laang matigatangam at tinapay. Umanay ka di day ta nga ikapiyo kan ni kaba daw. Pimanaw manen ni badung ko maray. Napanan namanon. Jak manamaw. Basta kunanamit nga dakano papanan na. Kanayon samot nga adda papanan na maray. Jak man amu maray. No kaano nga agsardeng iti kasusorsor na. Naisarong ka manin dito'y kabildatan, buyay. Dakos ka di, manong. Sana dakos ano at da maitulong mo kanyak. Angam noon maitulong mau. Awan serbiti yu umay mo ditaoy. Ibagam ano niya ti aramidak tapno makatulong ak, manong. Agpanunutak no niya ti ipaaramid ko kan ka. Urayak ano niya ti ipaaramid mo, manong. Papanam ngay nga rod ita. Apay day ta igam mo akahawon. Nakagsilo iti banyas. Wano abuyo, manong. Apay ngay akahawon. Ikabil ko nga minti apan dito unag, manong. At damat silo iti ruangan na. Noong managtibanyas, masilwan. Irikap kumatain, tapno di nakagatain. Ha? Mabalin mat nga uray awan kahon na kat masilwan. Kumagat ano awan kahon na, manong. Buyet, anya ka di day takahon, kan apay anak kakwintas ka iti palsied. Mapanak iti bantay apong. Inakagsilo iti banyas, wano abuyo. Ay, ang mga numayaw awan ka iti bantay. Saan apong? Tandaan ak ti pagnaak. Tapno isumat lang ti pagnaak nga gawid. Ay, ubing ka pa'y laeng, ngam ado ti panglakagan nga amam. Insuro ni tatang ko, sakbayapin mo sa yapong. Kas kalan na taengan nga gunggunay. Ado pa'y ti atiwam akaedad mo. Inako na pong, tapno at maalak, kat masapak nga gawid. Agan-anad ka, barok. Kunan yan tiba nang akasla na taengan ka nung agunggunay ni Buyay. Ay, suro teksa. Tay nakbut-but nga ni di bantay day di nga ubeng. Kita man, no saan nga agbutang, kat agtartaray nga gawid. Alak ti kalugong kao, tas suro tagi tinalimaid. Kita man ti laing day nga ubeng. Di naklakit ti madlaw. Tapag badok day to'y jacket adi na pa'y nakitkita. Agmaskara ka nagkalugo nga. Napanan ni Buyay. Nakitak ita nagturong dito'y balay. Imbaga na amapan kano ijay bantay. Tamapan kano agsilo iti banyas wenno abuyaw. Nagagat na diyang ubing. Abak na pa'y ni Kwaro. Day tangarod ti kunak. Ubing pa'y laeng ngam ado ti ammo na trabaho wenno panglakagan. Imalakanyak nga apong na Na anya kumangay titinawid na ken ka. Di munto pa'y ammo ti agsilo iti banyas akas ken kuana. Una ta saan ko amasango. Saan mo amasango? Wenno, saan mo nga ammo? Kas kumaita.
Rumbeng nga ada ka ije barangay hall. Ada ka pala ditoy. Di ka pa'y nakadigos. Inak malangan. Mapan ka, adi ka pa'y nagdigos. Bay amon ta digos-digos. Manaktak. Kunok man no ada ni kwarog dito kagawan. Awan mo't ditoy, apay ka day. Padalawsak ko mati kalsada kan aglawlaw ti barangay hul kadakwada. Saan pa'y asimmang pag? Ay, napanan nga ti luko akwaraw. Itay pa'y ngawan ije balay. Saan nga taan nagawid iji balay na? Apay amapan ije balay na nalpas anangan ije balay. Ang mga nuada na pa na inaramin, kapitan. May pakat konti silok. Mapanak pa aglingid dita kayo. Umuli ak, tanapos kul ti bulong dayta kayo. Umato akpay. Aging ga iti nga na puskol ti bulong na. Oops. Tugawak iti dakalasa nga. Dito'y pwistok. Makitak no adda mapanabanyas. Wenno abuyo iti silok. Inton madamdama. Inak agpalsit iti dadaklabilit. Ado ti imbulsak abato. Abala ti palsit ko. Parta ka na si mga day nga ubeng. Ay, surutak ti disdas tinagnaan na. Tapno madanong kaw. Ang sanak ngagpadlaw. But man. Kita man no sa dino ti pagpatinggan ti tured mo nga ubeng. Sigurado nga agbutang ka. Kat agawid ka nga awan na alam abanyas uno abuyaw. Nagsubli ka mo't inteng. Umay ka kadimot laag digos. Saan ka di nga imay ni kwaraw? Itaypay mat apimanaw. Amangan no ada ije balay na. Awan ijay. Ah. Napanak ijay. Ngam nakakanda dumay. Napan siguro nagpasada Kino ada di tricycle na ijay ayan ni kagawad kwanang. Ijay pa'y kanong nga imparada na manipod idirabi. Na, apay nga min ayan ni Kwarog. Ada nga ron ipaaramid ko kadagiti kakadwa na atanod. Ang awan da amin. Nagtutulag dan samot. Aha, day giant impakat na asilaw. Ayan nga tanibuya. Di naklakit di mabigbig day jay no makita na. Tanakamaskaraak. Aglingadak dito'y punti kayaw. No adda masilwan iti silo na. Alaag kat umunak nga agawid. Napanan nga taday jay nga ubay. Mas daw to into nagsublay. Tanaalak taon ti mapalabugan na. Ha? Sino nga ta tinagtugaw iti punti kayo? Nakamaskaramit. Ay, si putak no niya ti aramidon na. Saan mo't siguro aribildi dayta? Tawan mo't armas na. Ha? Adda nagdakalaban niya sa napan iti palabog ko. Umunag kumatap na masilwan. Dayday, nasilwanan. Ha? Nagtakdar ti tao. Kat napanan iti ayan ti palabog ko. Ha? Alaan samot ti napalabugak. Ay, sana mabalinda ito'y. Palsiitan ka no, asino ka? Ukwa ka na panyas. Irikap konda ito akahawon. Taagawid akahawon. Opa. Ha? Anya day jay. Dan samot ng lapigos iti lapayag ka. Ay, ngawan mo't makita ka tao di tao. Ha? Ay, Adamanan. Ay, adalal yan di tao. Ay, tumaraya kaon. Taray kwaraw. Daras. Nagadutilanot di tao. Apa! Kusla ni Manong kwarog day busis na mat day Ay, darasak ti bumaba dito umnulyak. Surutek day tao. No sa anak ngagbidot. Ni Manong kwarog day natulid.
Tada na dalapos na alanot. Manong Kwarog, anya ti aramidem di tarangkis. Adda ka dita. Ay, tulungan nag. Adang samot ang lalya. Anya ngal alya, kasano ka pa'y ama ka nga to, kat nagngato day ta nakatinagam. Nasita na karawd. Ay, nagsakit timak. Aguray ka, tamangalak itilanot apagkaptam, tapno makasangat ka. Di ka makakapot ka dagita alanot nga adda dita, tadda siit da. Nagsakitan timak. Kas na magtintilapayag ka. Linapigos di sana makit-kita. Ay, agdardara pa'y kaya mau. Sigurado lakit di alumtag day tao. Oh, at to yung tilanot manong. Kumpet kan, tayguyod ka, tapno makauli ka. Nagsakit na gitinasitan. Anay ikaw. Apay ngamin anak ka maskara ka manong. Di ka ngamin nabigbig. No di ka pa'y nagpukaw. Jak amo asi kagayam dayta. Darasuma. Pumanaw tan di tawi. At dalalya di tawi. Alalya nga. Inak pa'y alaan ti kahon. At dakarga na abanyas. Imbag ta na irikap ana imbag ti ruangan na. Iso asan ang makarwar. At dangarot ang alya di tawi. Amano dang randa ka. Anya katal alyan ay bagbagamet. Palsi itak day tangal alya ah. Nang runa no agtatakaw itinasilwan. Ha? Anya day tanga itsuram ko araw. Dara-dara ka. Kan na limtag pa'y dagiti lapayag mau. At dalalya ng lapigos kanya kiji bantay na natuyang. Ha? Oho, adayamot al-alyang aglapigaws. At ako naktumait. Mamati kayo kadi kanya. Imposible moten kwarog. Di mo man ialis ti alipuspos ka. Ay, padasa mati mapaniji bantay. Tapno lapigusan da kami ti alalya. Ah, Intan manong. Inta agasan dagiti sugat mo. Ay, inta nga rudahin, buyay. Apa yun? Anya tinapasamak mo ko arog. Ito nang lapigos kanya ng alalyante. Anya, nagkunakan ka nga adda aglapigos nga alalya. Adda ayamot kasta. Agpada kayo laki ni nanatuyang asan na mamati kanyak. Ay, iti da ito'y akabakit kon. Awan pa'y nadamag ko adin ang ranti alalya iti pisikal. Ipagarup mo lang dayta. Anya yati aramidak tapno patsinda kantay. Linapigos dak nga ron ti alalya. Makita yung mataw. Limtag tilapayag ko aw. Ay, kat dagiti sugsugat iti rupa kantakyag mo. Apay dagita. Idi nagtarayak ta nagbutingak. Nakadala pusak iti lanaut. Iso ang natulidak iti bakras. Nagadutisit iti nakatulidak. Iso ang kastahoy. Ay, awan lakat di kar aramiden. Imbag no saan nga ag-infection dayta. Ay, mapangkalaangan iti doktor. Ay, dayta launay lapayag mo. Saan agapuanan ti lapigos laeng dayta? Simangpat ka nun ni Kwarog, apay nga awan mo dito'y balay. Imbaon ko amapan agpa-doktor. Nakaro tinapasamak iti lapayag na. Yay. Ay, puros gas-gas ti takyag na kan rupa na. Ang mga no ag-infection. Apay, naggapuan na aya. Ay, saan kon adinamag? Ang kadwa na mo't ni Buyet asim mangpait. Ha? Ay, ayan ni Buyet, isut ti damagan. Ang mga no parpartyan na tinaalan na abanyas. Anya? Ada na ala na banyas? Ay, nagdakkel ti insangpet na abanyas. Ay, ti pakas daawak. Apay, anagkuyog daken ni Kwarog asim mangpait. Ay na. Nagdakkel ti banyas ana ala, Buyet. Una pong. Ay, Ngam kabutang niyan ti banang. aya? Parchim nga rod. Ang apay analiday ka. Rumbang anaragsak ka ta, nagdakkel day ta na alam abanyas.
Nalidayak ka po'y tinapasamak ini Manong Kwaro gapong. Awan basol mo itinapasamakan ko na. Inton malpas mo ang mapartay. Ipalutom day ta ka ni apong mo abanang Amok matiag luto apong. Ay, mayat ano kasta? Ado ti paglaingam. At day pudnok kada kayo apong. Anya ka di day ta. Itay pailaan na liday ka. Manipod si mangpet kayo ka ni Manong mo akwarog. Idi nga minimpakat ko ti palabog. Imulyak iti kayo. Takitahak no adda maalak. Idi kuan. Adda si maruno a tao. Nakamaskara. Jak na bigbig. Kate, anya tinapasamak. Idi addan na palabugak. Innaladay di a tao. Iso a pinalsitak ti lapayag na. Idi kuan. Nagtaray. Idi kuan. Nasiluan iti lanot kat natulid. Ha? Ni ka di Manong mo akwarog tinakdakamatem? Idi nagikis. Nadlaw ko ni Manong Kwarog. Iso anapanak iti ayan na. Natulid iti kasisiitan. Imbag ta saan una yan nga to tinakatnagan na. No kasta. Sika tinang palsiit ka ni Manong mo. Apay ngay ako na nangalalya. Jak ngamin nakita. Tadak iti tuktok ti kayo. Anapuskol ti bulong na apong. Ay, Saan ka nga rod ang makonsensya? Tawan mo't basol mo. Di mo mo't ngamin nabigbig ani Manong mo kwarog gayam dayjay. Ti pakas dawa kapong. Apay ngamin anak ka maskara. Ay, imbag ta si mangpet kan kwarog. Apay, anyat naknakan mo ta, nagmaskara ka anapan iji bantay. Kung nakabutbut ngak ni buyay, ngamli na pigos nak ti alalya. No saan ka nakamaskara? Nabigbig na ka ni buyet kat di nakakumapinalsiitan. Anya, pinalsiitan nak ni buyay. Ayan day ta buyay. Up! Di ka aramid iti maikontra ka ni buyet, tawan basol na. No nabigbig na ka, di nakapinalsiitan. Hindi nagikis ka, sana nabigbig asi ka. Iso nga, imay nakatinulungan. No di nakatinulungan, nakauli ka nga ta, ije bakras. Ayunan niya. Di ka ngamin agpampanunot iti made para iti sa balay. Ta mga no si kantumunlat ti agsagrap. Huwag ngagpaisaw. Kung nakabutbut nga, kiso ang nagmaskaraak. Kita mantikasta nga aramid mo. Ulitom to ka di pay. Sana nantay. Ang mga nuwag sublin tumanen kanyak ti panggap kaw. Delikado akto manay. Ay na, Kwarog! Saan anasaya at ti agpanunot iti madi para iti sabali? Tano agsubli, sika tinakakaasi. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Holiday ita. Awan ti serek mo ije barangay hall. Anya nga iti aramidam. Mapangko kita ang timulak anat nateng iti abay ti bangkag ni Parebadong. Sige. Umayak man met nga rod, ta umay kumet kitaan. Ada siguro ni Marituyang ijay. Ay, sigurado. Kanayon da nga agkuyog ang mapan ijay. Win nga rod. No sa dino ti ayan ti maysa.
Adda da adwa. Iso nga inawagak ida iti bilit apagaw. Ay, apay ko maabilit apagaw. Kasta mo ti agasawa apagaw. Kanayon da nga kuyog. Oh, Kasano no babasit da pay, kanayon dalat tamot nga agkuyog. nalabit nga kabsat da. Inton dumakil da. Agasawa dan. Na, kasta nga ta, inteng. Iso nalabit ako na sa anak asiguradaw. Amuda ka di pa'y nga kabsat da. Inton dadakil dan. No bilang tabilet. Agpay so tay atap ko, nga da kayo kan ni pari badong dito, bangkag yaw, maray. Wen, maray. Hehe, sinapsapa may. Tapno adaw ti matrabaho may. Angamda kayaw. Aldaw kayo matan nga imay. Anya ngay pa'y ti maubraan niyaw. Ay, nagkaraidak pay ngamin, ije balay mi, maray. Sa adamot inaramid ni inteng, sakbay nga imay kami. Agpada ti kalawat ti minulaan tayo itinatnatang. Sigay, ag-contest tayo man kiday. Anya kumangay ti pagkuntisan tayaw. No asinon to at ti maymayat ti mula na maray. Pinapintasan iti mula ti kayat mo asawan, maray. Wen maray, ket agtulag ta. No asino ti madmad iti mula na, premyuan na ti maymayat ti imula na. Sigurado ang mga baka. Takanayon kayo kan ni badong mo iti bangkag. Idinto tani inteng ket saan? Wen ko nam kadain, takapitana ka nga raud. Ay, tapno di mo mat ko na. Sige, umanugot man laengan. Saan kami nakapanin iti bangkag mo tatabadaw? Hey, saan na balay? Saan na panak iti kalman? Hay. Awan mo ti arak iti bangkag. Ito tersi na kay adda. Wanya. Mabalin la ko mamaimulat ti ara kanya. Taisun ti imulak. Kasano ko mamay mo lang ay. Kasla na numay. Apay, kasla gasolina ang maminas. Ha? Ewan ka man niya. Ada ko mabubunti arak. Tapno day talagsak daw ti aramidang. ay, nagmayatin nga ay. Dahil lamapan agkaon. Numasako pakti bubaon nga ayan ti arak. Ay, saan ko nga ipalubos nga na mapanagkaod na. Bantayak. Ilakaw ti arak. ay, sungawan kastam, kwaraw. Kaagom ka. Yay. Ay, napnapanam. Kasanungay apremyuan nak ni Maribanang, no di nak matulungan, tapno maatiw ko ti mulada. Sigurado, ang mga baka, iti nagtulagan niya. Tuya. Sana masangaw, ni parinteng, ti mapanijay bangkag da. Kasta ka dilatan, agbartek metan ti amom nga ramidaon. Salang agbarbartag maatiamaw. Nalaingak amang harana. No kaya mo haranain ka, tuyan. Nagalas mo ti panagkantam. Silang kalangarudan, agkyak kapay, kas kala na bakal amanaw. Kanya, nabukil naman nung kay bagbaga. At timpla ka makidi ti kapita. Di nakpagtimplaan, tanaban nugak ang nagkapoy jay bangkag. Numasadot kang agtimpla, kot saraam ti kapikan asukar ta isubo mo, tawan na pudot adanaw. Ay, nagalas ka ti panagsungsung bat mo na ya. Nalalas pa'y ti aramid mo, Di ka pa'y tumulong. No maalak to ti premyo kin ni Maribanang. Ha! Di ka ikikan. Oray din nakikan iti kwarta. No lakit manganak ay sulbain. Tandanan ka man ang mapanmangkita, itimula mi kan ni inteng ijay bangkag may. Mapan ko lang kitaan, kapitana? Kitaam numaruutan, kat gaikam. Asikaswem, tapno adun to ti maapit. Sige, mayatak kapitana. Basta datangdan ko, nagagutak.
Sige nga, Rod. Kadamapan ka, ibagam ta iti kamalman na, ited ko titangdan mo. Mapanak nga rod itan, kapitana? Wen, ingkan. No ado ti iggas na, umay mo ibaga. Ta ibagak met kan ni Kwarog amapan na pasuyutan iti pistisijaw. Ay, ayan nagayam abanda ti ayan ti bangkagyo, kapitana. Ijay asidag ti bangkag damaritoyang. Mangilista ka man iti may sa 4 kantaos dita, Maray. Kano ti panang bayad mo? Danda ni maapita, hindi mo lamig nituyang kaw. Bayadak to, numalako may, Maray. Basta saan mo matunay abay bayagan at agbayad. Huwag ka day, danag mo na ya. Apay kumaasaan nga agdanag kat atidugan ti listaan nyo kanituyang mau. Mabayadan to amin dagita, apaman nga aglako kami, Maray. Adda sagay sa nga igas ti mulayaw, kapitana. Masapul ang mapasuyutan, tapno masigod. Awan ka di ti adu-aruot na. Ginaika kun ati ruot na, kapitana. Mayat ti lang to ti mulayaw. Nasayaat nga, Rod. Ay, kasanumot nga iti mula damari tuyang. Rinuot mat, kapitana. Awan mat ijay datatabadong kanana tuyang. Nay, apay ngay, kat kuna na nga agkontes kami. Anya ti pagkontisan nyo, kapitana? Pinapintasan kano iti mula. Imbaga na nga ikak kano iti premyo no abaken nak. Kat no ngay da kayo tinapinpintas ti mula na, kapitana. Ikan na kayo kadimot iti premyo ni Nana Tuyang. Nay, apay day ti kwartang yaw awat mo antay. Balatok ka di day tawi, tanaawat ni Uncle ti honorarium na. Anya abalato, igatang mo iti pistisijo, taadda kano iggas ti mula may anat nateng. Ah, Ibaon kanto amang pasuyot inton sumangpet ka. uy, kung naglakit din no balataw. Siyak ti gumatang, siyak pa iti mapanmang pasuyawt. Apay akasadot mo ti maibaon, kat dito'y kamot amang mangan. Ah, ewan gaya man niya. Sige, mapanak nga rudan antay. Kukwak ton ti barya ah. Wanon, tapno magagot ka amang spray. Kasta man ti anti ka napintas. Sige, inakaon. Apaya kanayon ka ama pandita bangkag. Amangan no adag pukaw amulamay. Apay, anya ti pagkitkitaam kanyak, Nana Tuyang? Agtatakaw iti mula ti akin mula? Awan mat bangkag mo dita. Apay ngay, amapan ka pa'y dita. Saan agaputan na panak? Pagtatakawin na kon. No adda mapukaw amula. Awan sa balay, amapabasaw. Anya kumangay ti mapukaw amula. Di ta kayo manlangan. Ay! Di kag kam kamalingag basak-basak iti bangkag mekin ni badungkaw. Bangkag yu lang ah. Anya kumangay ti papanak di ta bangkag yu. Oh, apay anak kami suot, kan dumayamudom ka. Kasano? Nasabat ko ni Nana Tuyang, kapitana. Imbaga nagit din asa anak amap-mapan iti bangkag da kan ni badung na. Anya, taapay ka no? Pagtatakawan nakit din, kapitana. Ay, sa anak ngagtatakaw. Imbagam kumaa nga ijay bangkag may ti papapanam. Saan kun nga imbaga, kapitana? Tapno maabak ti mula na, kat awan premyo na nga agtaod kan ka. When ang pagatapan na kamutan. Bayam nga agatap, kapitana. Tawan mo't kinagpayso na. Ay, unay lakit din ni Marituyang. No maminsan kat nalaeng nga agatap. Apay nga awan manan ni Kwarog. Napanan naman ay. Imbaon ko anapan nag-spray ija bangkag.
Imbaga nga mitay tinangdanak nga adda kanu iggas dagiti mulata. Ay, kalpasan ti sumagmamanungal daw. Maapitin ti mulak. Di adda ilakom. Ay, pagmayatan ti adda mula na, inteng. Adda urayan nga ilakaw. Isu nga rod ang nagmula tapno adda tuladan dagiti sadot nga agmula. Kas kumakan ni Pari Badong. Tinulungan na paymat ni Marito yang idi pa nagmumula. Ang simmadot matan. Kana yun mat amapan aginom. Hey, jay laarak matisip-siputan na iti sango ti Tersina. Ay, kana yun pa'y apagungtan ni Marito yang. Ang awan denggen na. Adda pa yan mang birngas ken ko na iti nguy-nguy. Takanayon kanong nga ag nguy-nguy-nguy numabartan. Mangtid ka man iti arak, Maray. Sa anak nga agpadpadawat iti arak, kabadong, lakok dagitoy. Mayadak to Nagano dita kwarta ajak pa'y naigaman. Ikarkarim ki den, ti kwarta, di mo magkwarta. Ay kat kwartak tumit inton matiliw ka. Apay, bilet nga agtaytayab tatiliwom latan. Agbayad ka ki den, sakbay ang makautang ka manen. Kayat mo kaday, ta ikang kay tinatnatay nga ilakam. Tapno ikanak iti arak. Na, kasla ilakom kanyak tinatang kasta kaday kabadong. Una, tapno ilakom mo dito'y tersinam. Sige, o manugot Gatangag tinatang mo, igatang mo mat kanyak iti arak. Awad nituyang ka. Napananangay nga tay. Ay, mangalak iti natay. Tinak ilakaw kini Marikuana. Nung makaalak iti sang kaawit ka, ay mabaliday. Ay, agawa akargaan to siya ka. Ang mga nusumangpot nituyang ka. Agungit tumanay. At tuyay, tinatnatay Marikuanang. Ikilos mo, tabayada mo. Kabadong. Bayada, tapno adamot pagbayad mo. Ilakok mo dito tersinak tinatnatang. Ay, nakitam ka din ni tuyang kumaray. Nakitak mat alimugan iti tricycle. Amang ano na pan nakitsenda. At damang gayam na imas amasida no kasta. Awam matamo ka kwartana. Apay nga rod arimuar no kunam nga awan kwartana. Win nga rin, agam nangalaan na kayo nga tati kwartana. Rumba nga si Kati Mangtad iti kwartana. Nalipatam sa mitay ko na. Nga adaw di tati kwarta. Ngam saan ko pa yan naigaman. Ay, pilosopo ka tao. Day tati paglaingam. Ah, Imbag ta maanusan na ka ni Marituyang. Na, apay ngay, awan mutan ti daduma abo nga tinatang may. Ay inak man ibagakin ni Kapitan. Masiguradok ajay kanayon ko amasabat nga umay dito'y bangkag tinagala. Ha? Agaray man. Ay, imbag taad da dito'y ababae dito'y barangay haul, Kapitan. Apay ka day, no adda ditoy. Isaw ti kanayon amapan ijay bangkag may. Isolakit day tinang takaw iti bunga dagiti natangmay. Sa anak-anak na pan iti bangkag yo, nanatuyang. Ijay bangkag da Kapitan ti papanak. Ijay ka di bangkag da Kapitan tinagtakawam? Sa anak nga agtatakaw nana. Siyak ti tinangdanan ni Kapitana ang mga sikaso itinatangda. Na, apay ngay nga raod nga ado tinapukaw abo nga tinatangmay. Nakitam ka di tinangala? Daytoy ngamin ababae ti kanayon ko amakita amapan ijay bangkag, Kapitan. Ni badong mo ti pagdamagam. No nangipanan na iti binuras na, nana. Nakitak nga insako na dagiti natangyo. Inkaya ba ni pare ba dong? Umay kay dito'y maray. Darasam! Ay ita pare, nangipanamit binuras mo anak tingyang. Pabasulan ngamin ni Marito yang titinangdanan ni Banang ang mga sikaso iti mulame. Nay, awan mo tinalalak paray. Di kan aglibak, tata. Ha? Adda iti sirok ti kayo, idi nakitak ang nagpuros ka. Puraw asako tinangi kabilam. No jak agkamali, iso dagiti adda ijay tersena ni kagawad. Adda lako na natang, Kapitan.
Ti amok, kat amo ni Marito, yung dagijay nga inla ko na kanya. Ay, tinakawam ti asawam. Ah. Imbis asikat ti magtad iti kwarta na, takawam pa'y. Ayan nantay batuta dagiti tanaw tapang pang-urik langan deto asawak ngawan ser-serbina. Ay, saan atuyang, saan. Ay, di na kumabot pang urin. Ay, saan na maulit? Pakawanin na tuyang gaw. Ado'y tinabati ang naglakwak. Itad ko amin king ka. Ay natatabadong saan ngamin anasaya at atakawam ti asawam. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, awan ni Kwarog ang mabalin mo nga ibaon ang mapanagiwayway itinwang kan kaldeng. Masapa ka nga agreeng tagkapikan. Ay, awan tumod na dyan, Kwarog. Iso ko mati ibaon ko. Saan mo nasapulan ni Kwarog? Imbag ti saan ako mutong dagiti naglulok mag-anwang kan kalding mo. Di pa ila sumangput ngamin ni Kwarog. Kasanon no mabayag ni Kwarog? Bayam ka di ang mabigot dagiti nuwang mo? Inak manlangan. Imbag ka ti dingon ta isoda nga umuna ti asikaswan. Ay, no di mo kayat nga asikaswan, ilakom nga rod edad. Imbagken ka, Kapitan, tada ka dito'y nga agiway-wayway iti kalding kenwang mau. Na, apay ngagmay-may saka dito'y bangkagyaw maray. Ayan ni pari ba daw? Nahang-over manen, Kapitan. Ha! Hay, jak amo no sa dino manen tinapan na naginuman idirabe ay. Ay, imbag pa'y ni pari ba daw? Takas ladon nga agbibiyag. Awan ti kalding. Awan tinwang. Tamay-may samot tinwang na. Ngem umapalak kadagiti naglulukmeg a kalding yo, Kapitan. At da kumamot kalding bay. Ibagam akin ni pari ba dong tagumatang iti tarak ninyaw. Ay wag, ibagak gayam ken kuana tagumatang kami man iti kalding. Imbag lang nga iway-way-way mi ijay igid ti bangkag may. Imbag ta nakaungar kan ba daong. Ay, na. Ha? Di mo la tultuladen ni Kapitan ang naglulukmeg dagiti kalding na. Napanan nagiwayway. Sika, nakakukot ka pa'y laon dita. Awan nga min ni Kwarog. Iso nga iso tinapan. Ay gumatang ka man kit dimot iti kalding. Imbag lang nga da iwayway-way mo. Si Kantopet, iwayway ka. Naa. Sumanao ka. Ay na. Ay apaw, ikan nakpa iti anos ko iti kastoy a klase iti lalakay. Nakulkul samot ti utak na. Kahit nakaidadang kan, iti danam. Ay, diyan kamukin ka. Ah. Di nakasasaog tamabusurak laang. Ayun, ay kanituyang ko na ya. Di ka kadiagkaskas ta. Tad adda lumaad ka. Ay! Palawan ka man langan! Makapasurun ka! Nay, basang. Nakalagip ka mo't ngaglako dito itersina iti hamburger. Wala na, gumatang kayo, tanaimas mat. Ay gumatang tan, marituyang, kanen tamutan ditoy. Sige. Sige, gumatang kayo, takapudpudutan na pay. Ay, sige nga rod maray. Gumatang ta. Pinanawak kat ijay balay ni Badong ko ta masurunak kenkwana. Mabalin nyo matyag take out para kenkwana, nana. Ay, makaamu mo ta gumatang iti kanen na. Kasurun ko launay day jabadaw. Na, anya manen ay ati saan nyo ang nagkinawatan.
Ay namaray, imbagak agumatang iti kaldeng. Tanaimbag lang nga iway-wayway, ijay igid ti bangkag. Kuna nakidin asyak kano ti iwayway na. Anya? Kalding kaaya maray, tasikat iwayway na. Ha? Day tangarod ti nakasurunak. Iso a pinanawak ijay balay. Naladaw ngamin ang nagraing, tanahang over manag. Pari Badong, mabalin siya man yung ti uminom. Anya nga iti mapulutan, tukmol. Ang mga nodikalding na aparay, inta tumulong agpartay. Kalpasan na inumanan. Ay, mayat nga rod At naman ang pagsasangwan, tukmol. Dagasan na to di balay may. Arigla daw, Jack Pulos agpalya. Always present, to'y numaw. Isungarod ng bagakan ka, ta sigurado asa anak ang mapaay. Sa pay no pinapaitan ti may sagahan na kat, malipatak tinagan ti katugangat, tukmol. Nasaya at kaditi katugangam iday paray. Ay, saan ko nga baga? Tamang ano at dita asidag, kat karkarmain na, ay delikado na. Ang dagayam Texas ni pare kidaw. Kaya mo agadangan tatay tanto makipalot. Nalaing sa di mo lang data manok ang makipalot, tukmal. Wan, kinoon namin adoan na nga tak. Nay, hape nga ron nga ilakaw. Ado ti manok ti kabsat ko di Bisayas. Gimawan aramatak ama paniyay paray. Iso nga ilakaw? Wan, kaya't ko di mapaniyay. Masukatan tumilang paray. Sige. Gatangay data Texas ang manok mo, tukmal. Ngem kadwain nakto ama pan makipalot Wan, Nay, anya day tag igpilam, manok samag. Wine, Texas daytoy. Binatang kaw kinitukmol. Ha? Kaldeng ti kunak agatangem. Day ta ka manok nga ipapalaut. Itayab na aming ti kwartam day ta. Kanya nga itaya ba sa umay? Pagswirtyan ki di aday to'y amanaw. No kaldeng kumatiginatang mo, may mayat. Ay di ka man nagbali na kontrabida man ang tuyan. Si kati kontrabida iti biyagkaw. Amin nga ibagak, awan pa'y patgambag. Sumanao ka man din ako na akong kay. Madadaal tilapayag kun nay. Madadaal pa aldaw kan. No siya, nabayagan ang nadadaal ti biyagkaw gapukan ka. Oh, na yan. Bigbigat day ta ka manok mo, teing kaililutang. Anya ya ti basol ti manuking ka. Tapi akasurun mo. Ay, inta ka tagtrabaho ijay bangkag. Adaw ti ruot na, ngam di ka pa mapanaggaek. Into ka no dagayab itinom, naparpartak ka pa'y ngam alas 4 raw. Ay, agtal na ka man tuyang. Tanay, kondisyonak dayto'y manaw. Dandanay, tilaban na. Imbag ka day tamanok, tayong gatangan pa'y iti shampoo, kaskada conditioner, kaskada kanun na. Ayunay ka na ya, tapagimunan pati manok. Kaya't mo ya, nga ilaban ka. Tay gatangan ka mo titi shampoo, ken conditioner. Ay sinalbag ka! Ne. Naumakon kan ka! Napatpatag ka day taamanukan ngam iti siya! Mare, nakagatang kayo ka din iti kalding yaw. Sa bali mo ti ginatang ni Badong Maray. Manukidan ti ginatang na. Na, pagpalot ti kayat mo asawan? Wan Maray, iso ti ilutin na binigat. Igatangan na pa'y akadagiti nangingina akanon na. Siyampuan na pa'y ano digusan na. No kaldeng, saanen adigusen? Saan pa'y amagatang ti kanon na? Iwayway mula ang iti karuutan, mabalinon. Ay, nasa umon Maray. Into ka na da mga awis itinom, kanayon a present. Ay, kasla first honor nga rod no inuman ti pagsasaritaan. Nasa umon Maray. Basta day numan, number 1 ni Badong. Kanayon mo't kanon ang mabartak ni Pari Badong, parikot ni Mari Tuyang.
Agnakam to na damadi nga itden ti kakainom na. Ay, masuron pa'y nga rod ni Marituyang. Tamanok apagpalot ti ginatang na. Saan mo't akaldeng? Masado ta maghiwayway. Ang nagagat ang mga sikaso iti manok a Texas. Ay bagbaga aktaw, into nakita kami. Mano kami kat nga agkita. Ta makikuyog mo't kadagiti babarkada na amamartag. Sa bali mo't ngami ng tininto na rin na. Kanayon da pa yan nga agsumlang ka ni Marituyang. Inigpilam mo't day tamanok mo. Papanam ka di manan. Saan mo mutla nga magustuhan, no'y bagak? Iso asan mo, nga mo. Kaano nga tayang aglimpyo ti utak mo? Tapno umno kumamad ti sungbat mo no dadamagakan ka. Nabayagan na limpyo ti utak ko. Sika lang ti mangibagbaga, saan? Nga ta, kaslasan samag. Saan nga min nga umno ti sungbat kan aramid mo? Ay, hinamalagay. Sumanao ka manay. Malas ka naw, no agrub-rubwat ti tao. Sa da sumanao abakay. Ano lahat? Awan ti sumanaaw no husto ti aramid mo! Addan sa manen na panan ni Badong mo, Mare. Ay, inaldaw nga dapapanan na maray. No saan amapan makinaw, mapan ijay palutan. Ay, pudno nga rod tay imbaga ni Inteng. Akas laag bibiyag adon. Ha? Don doldog nga wan kwarta na iso? Ay, sa bali tinasumok na. Tas imurot meten kadagiti mapan makipalot. Anya nga tayo ti aramidag, tapno agnakam ni Badungkaw. Kuna ni Inteng nga agnakam kano, no adda pa kadidigraan na, Mare. Nagmayat ko man no adda pa kadidigraan na. Ay imbag ta na sabat ka pare. Ada ka di pagsayatan nga yawis mo, paray. Agawid kanteng katulungan ni Marituyang. Kanayon apanawam kat kaasi. Ay, baybayam da di abakit. Na. Sumanaon tumilain. May medagi di barkada. Ta kanayo nak, anaragsak, paray. Ay, rung. Eh, Napatpatig ti asawa ang barkada. ay, saan, paray? Naragragsak akasango ti barkada. Ngam ti asawa asumanaw. Ay, naulaw ka. Agawid ka kit din. Bit-bit mo mat tamanok mo nga awan anges na, Badong. Ay, malas may. Tay di tumayan. Kinugtaran ti kalaban na. Naiwag-wag mo ti taday ti kalaban na iti parukong na. Ha? Na. Kunak man no nalaing akasken kaday tamanok mo ako nam. Lakit pa karagsak am tinapasama kiti manok ko. Kanayon mo nga ilutan, ken pakanen iti nangingina. Ita, pinakanda iti taday. Ay, di naman bisitan si Kaba. Bakit? Panawag ka malagay. Ha? Papanam kumangay? Apay, pangipanam di bit-bit mo anatay amanaw? Pulutanin milangay. Inak uminom. Tapno may kat ti sakit tinakam ko anabak. Sayang, di dakkel nga bakaw. Ing kayo manen aginaom kadagiti barkadam? Kaya't mo aya, tas kalangan ti kadwa nga ginam. Ay di nakiramraman iti kinakurang ti panunot mo. Rugiam man ti sumano Iso siguro nagmalas ka. Ay nabadong awan swerte asumangbay iti tao asaan nga agtrab-trabahaw. Swerte ka kuman. Malasak gapukon ka, taday tangamin aramid mau. Ay, natulin ni pare Badong iji kabiti ta na bartag maray. Ka, na. kumustan nga'y kapitan, Ay. si Bibiyag Kadipay. Huwag nga madangran mo ti sa ka na. Hay, day takot ikon kunak. Ay, Ayan nga'y dagiti barkada na akadwana nagbartag, apay adida tinulungan. nagawid da. Hindi nakita da natulid ni pare Badong. Kahit ayan nan nga'y kapitan, Ay, da iti tricycle. Ing kakadwaan tayo ipanyo yung ospital. nasimintaw day tasakam anatukaw. Oh. Ayan na nga'y dagiti barkadam apadam amamartag. Di da kapay umay pasyaran. Ay, saan ako na makapagna. Amapan ijaayan da. Ngam di da mo umay pasyarin ay. Kawatan anapat patag ti arak kadakwada ngam sika.
Pinainom mo ida iti arak. Ngam ita tawan arak. Di da kan umay kitaan. Ay, umay dakto siguro pa siya rin into na dawayada. Ha? Nasaya at ano kasta? No nasaya at dataaw. Oray awan arak dito'y balay. Umay da kumamot. Ay, umay danto ko naktumay. Nang runa jay naglako kun kay ti manok. Jay kunakon amay mayat no kaldaing tinangigatangam saan ket a manok. Aw, ayan na ngay ita. Gumatangak man iti tinapay ken gatas balasang kaw. Kumusta ngay ni Tata Badong, Nana? Nabayag ajak nakita nga imay nakiinom kadagiti pada na amang inom. Saanen a makainom? Taado ti agas atumtumaren na basang. Iso ka iti painuman nyo iti gatas, Nana? Wan. Pasaray pa inumag iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na. At to yung tigat-gatangan niyo, Nana. Ay agyaman akbasang, mala. Innakaun ta innak pa inuman iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na. Kumusta, paray? Pare, Ay, medyo imres ka, mate. yak pa'y unay makapagna. Taan na sakit no mapwersa. Usakak pare, maray. Ay, kasta aya, pare. Ay, kat, naksayan nga rudan dagiti mamartag. Pari Badong, imay da ka pinasyar dagiti barkadam? Ay, saan pa'y maray? Imbis akanayon ko ida idi nga ilibre iti arak. Paray, mamatikan iti imbagak iday. Anapat patag ti asawa ngam ti barkada. Ay, uwan paray. Ti asawa kit asikasuin na ka. No adda sa gubanit mo. Ti barkada. Kit saan mo mapangnamnaman. Dayta, ti kayat kong ipakaawat idi. Ay, uwan paray. Mawata ka ti kayat mo nga ipakaawat. Hagyamanak, iti iyo umay mau. Dito'y balay may. Oh, Badong. Uminom ka pa iti gatas, sakbay nga agtumar kay ti agas mo. Ay, hagyamanak unay tuyang Pakawanan na kuma iti kalabay. Insukat ka. Kadag iti barkada nga walang sirbe. Agyaman akmat no nakaamiris ka. Ay, uwan tuyang. Bayam, no may baganak. Lipatan ka, iti awanan sirbe a barkada. Tulungan kan, kadag iti trabaho ta, ijibangkad. Ay Tata Badong. Nasaya at mat no nakaamiris kan. Takaasimat ni nanatoyan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, asino dagiti kasarsaritam itay? Nasaya tadakan. Nakitam dagiti imay nakisarita kanyak. Wen nga rod, iso adam damagak no anya ti gagara dagijay dito'y kabildatan. Nabayag ka no ngamin asaan nga aktibo ti kapilya tayaw. Ay wen, pudno dayta. Iso nga adulat ta dagiti pilosopo. Adamarites laang ti paglaingan na. Adamet tao, adi na ikan iti uray may sang aldaw para kani Apo. Kasano nga ited mo ti may sal daw ka ni Apo? Kat inted na nga roden para kada tayo. Ay, saan ka man nga agpilosopo, Enteng? Si Kanton ti makaamu kadagijay no may damanin. Didak ibibiyang. Apay adi mo kayat ti makibiyag?
Dakamot dito'y Tersina, Maray. Anya ka diti gatangam. Jay gagangay agat gatangan tayo iti bigat. Ah, pandisal, kapay kan asukar. Wen, ay kadabigat nga agpaiso. Makumikom tayo para iti tiyan tayo ang mabisinan. Angem saan tayo ang makumikom para iti kararwa tayo. Nay, itaman pa'y amangagkukan ka day tamaray. Anya ti kayat mo asaway. Kwa maray, adda ngamin imay itay ditoy. Nakisarita da ken ni Inteng. Anya ti imbaga dagiti imay. Ken anya ti koneksyon na iti tinapay kapay kan asukar. Ay tigagara ta ita nga umay alaan dito itersena kat para itinain pisikalan abagi tayo. Angam dagi jay imay kat para iti pagsayaatan ti kararwa tayo ti ginagara da. Ay, jaklat na maawatan, Maray. Ilaw-lawag mo man. Hindi sam na ginatang mo, intugaw mo, Mike. Naunag mo ti pampanunutan to yan. Diyay nga min imbaga ni Maribanang nga amo tayo ataraunan ti bagi tayo. Ngambay-bayan tayo kanumot ti kararwa tayo. Anya, kasano kumabaybayan ako, nana? Adda kanu pagrebengan ti tunggal maysa. Tapno maaramid tayo ti pagrebengan tayo kini Apo Anamarswa. Anya kumangay, dahi ta pagrebengan ako, nana. Ilaw-lawag kanu dagiti umay ijay kapilya. Intayo kanu dumngeg iti palawag dagiti mapan ijay kapilya. Agpakan ka day, dagiti umay, tapno mapanak makipangan. Ay nabadong saan ko maajay makan ti papapanam ijay. No di kat dumngeg, tapno maawatam ti kayat da nga ilawlawag. Kasla mayat samay. Mapan nga tamay, ni parintay. Apay, no saan amapan ni Kapitan? Saan kamat amapan? Anya ka di bagbagan ni tuyang ko, pare. May papan ijay umay di takapilya. Intan to, Mike. Dagi jay sa kanumo may papan iti panagluwalo. Kahit mapantamay, tayin tamoy dumngag, pare. Ay, jak masango. Bayak ani ba ng timaka mo? Makumikumak pare. Anya nga dita pakakumikuman, pare. Pagkwartaan. Ha? Pagkwartaan? Ay, imbag man taddaman ng pagkwartaan, pare. Isuti pang runak. Ada pa kairanuda. Inton bigatan ti umay dagiti bisita tayo ijay kapilya. Iyawis ko ti itatabuno tayo. Sige, Maray. Padasak nga awisan ni Badungkaw. Tapno umay mo dumngeg. Saan ko matama panawan to'y tirsena ni Antikwa ng Kapitana? Apay kumaasaan mo ang mapanawan, kat saan mo't ato marayday to'y tersena. Irikap mo pa'y balasang ko. Sayang, ati mapaglakwak no irikap ko, Kapitana. Saan ka di asayang? No awan ti grasya ni Apo Diyos, amapankan ka, no di kamot umay. Umayak to no maminsan, Kapitana. Balasang ko, saan mo ko mga itantan ti mabalin mo nga aramiden ita? Maday ti kunada aman niya na habit. Manya na habit nga? Ti panangitantan mo iti aramidem, imbis ang mabalin ba't nga aramidem ita. Umayak mo't Maray. Awisak ni Badungkaw. Inton umay dagiti bisita ijay kapilya inton biga. Umay damari tuyang kan pari badong inton umay dagiti bisita ijay kapilya. Iso nga umay ka kumamet, inteng. Ado ti arabidet. Da kayon ti mapantama kumikumak. Ay, kasano nga ta inton agdawat ka iti grasya iti Apo, kat ibaga namot adi nakamasangaw. Ay, umayak to no masangaw. Ay, ikagumam asangwan ngamin Ikamet iti oras ti Apo. Ay, mapan ka lang aro din. Masapol ang mapanak pa. No mapanak man, para kanyak laeng. Ay, kasanukan ngay. Ilakam mo ako Saan ang mabalin nga ilakam ko ti panakaisalakan mo? Paikit asaanan. Agyaman ang iti umayaw dito kapilya kakabsat. Angam nagbasit kayo, mat. Kit ado ti tattao dito kabildatan. Makumikom da, kabsat. Ado ka no ti trabaho da.
Ikararagan tayo kumaida. Tapno maalukoy tayo ida, amang paayda met, iti oras da ka ni Apo. Anya ka diti mapasamak no saan tayo nga ikanti apaw, iti oras ako na kabsat. Imbaga idi ni Jesus. Anya ti magunggo na ti tao, no matagikwa na ti intera o lubong, ngem mapukaw na matibiyag na. Imbaga na ka di dayta, kabsat? Wen kamsat. Masapol akanayon tayo nga ikan iti oras tayo ti Apo. Tapno iti umay nanto. Wen umadanon ti oras tayo dito irabaw ti daga. Nakasagana tayo asumango ken kuana. Tuyan, mayat magayam ti mapan ije kapilya. Wen, ngam ni Kapitan. Apay ngay nga ta, asaan nga umay. Awan ka no ti maalan na akwarta, uno malamot ijay. Ngam di namot maitungot ti kwarta akanayon na apakakumikuman. Kung na jay imay, adi na ka maisalakan ti kwarta, uno sa nikwa. Ngam isumot ti kanayon apakakumikuman ni Kapitan. Adda ngamin pagkwartaan na. Sayang kano ti oras na numapanpay ije kapilya. Ngam iti ipapan ko ije kapilya. Adamit nalawlawagan iti panunot kaw. Adadag iti banag anaamuak tuyan. Uray siyak ba daw? May mayat metlat tagayam tinapakumbaba ngam tinatangay. Kaadwan na saan ama mapan iti pagkararagan. Kit natangsay, ken nakarek. Banag asaan nga umno. Adayo kano iti apaw tikas jay ataaw. Apay no umay kamot ije pagkararagan no aldaw ti panagkararag. Ay umayak no malpas jar aramidag. Dakkel akwarta ti maalak, ijay no malpas. May salaeng met nga aldaw iti lasod ti makalawas. Ay, dayta may sangal daw kad. Adun at ti maaramidan mi. Oh, Ay, sayangem ti maysa nga aldaw nga ipaay mo iti Apo. ay, importante ti aramiden mi. Apay analaka nga inalukoy ni Marituyang nibadong na amapan iti balay pagkararagan. Ang sika, ay di kamot maalukoy. Adado ti basol ni paribadungem siyak. Na, Iso mapan na idawatan iti pamakawan. ay di ka man, inteng. Amangan no adupay ti basol mo ngam isao. Dakkel ti madlaw ko ang nagbaliwan ni Badungkaw. Manipod umay ijay simbaan. Ay, imbag man, Maray. Niinteng kat pilusupulat ta. Pagyamanak mo, ta idiin nyawis ko ti ipapan mi ijay. Imay mo't maray. Ay, mayat dakkel ti maaramidan ti kanayon amapan ijay simbaan. Mamati ak di ta imbagam maray. Ni Badung kulaangan ati pangyarigak. Ay, umapalakkan ka, Maray. Imbag pa'y ni badong mo. Tanalakalaang anaalukoy mo. Day tamot ti pagyamanak maray. Tay di nawis kaw. Imayadagaws. Nadanon man ang tintay panagtatarip nung ngagdayaw kenagyaman iti amin aparabor nga inted ni Apo. Kabsat, damagag man. Anya nga iti mapasama, kadag iti tattao, adi na masango ti umay agyaman, ken agdayaw ken ni apaw. Aday baga ka pangarig, ket baban iti bagak, mabalin amasungbatan, tibukod mo asaludsod. Anya day ta apangarag, kabsat. No sika, ket ama iti innem nga kakabsat. Kanayon mo ida nga ikan iti sagot. Adda kadakwada ti agsubli, ket agyaman. Ken ipakita na anaragsak iti insagot mo. Angem addamet anak mo adi pay agyaman, ken mangbisita ken ka. Anya ti mariknam. Maragsakan ak iti anak nga agyaman, ken mangbisita kanyak, kabsat. Ket jay anak adi sumarungkar ken agyaman. Malidayanak kabsat. Ang mga no inton adda pay isagot ko ket adaw ti ited ko iti nasingsing pay. San nga ta akas tamet ti aramidan ti Apo? Anya ka di ti pampanunutan ba daw? Kasla mariribukan ka mo. Pay nga ta ano maminsan. Dagitay paysaan ang makimismisa.
Ket nasaliwan-wan ti biyag da. Ngem ti man nakimisa. No saan ka man anagasat itaabiyag, ijay ton may kadwa abiyag. Dagiti nain materyalan abanag, ket saan ang maitugot, inton may kadwa abiyag. Sa bagay Unmit ki di tuyang. Dagiti kano adayukin ni Apo ita, ket di dan tumakita ni Apo Diyos iti may kadwa abiyag, ta saan da ang maikaray. Sigurado, sa balay ti makita da. Ti adayo kano iti Diyos, sa balay ti nakaikaryanda. Di da pa'y mapanagyaman wano agdayaw kenkwana, kasanungay ang makita da ni Apo Diyos. Paray, kaya't mo kaday ang makita ni Apo Diyos. Jak pa'y mo't kaya ti matay tapno makitak paray. Ha? Saan ka di matay laang ti makakita kenkwana? Uray matay ka no ti tao, no adayo ka ni Apo Diyos. Di na ka no makita ti Diyos, paray. Aha? Apay natay ka, tapno amumday ta. Logic lang ako nada iti English, paray. Saan ka day? Ano matay ti tao? Kahit agturong iti pagarian ni Apaw. Wenno iti pagarian ti demonyaw. Pagarian ni Apo wano pagarian ti demonyo? Isabay. Ay. No ijay impirnaw a pagarian ti demonyaw. Adda ka din ni Apo Diyos ijay? Tapno makitam? Ay, tilay bagbagam. Ay, makabut-butang mit. Ay, jak kaya ti mapan iji impyerno. Basan, di ka pa'y imay nakitartarip nung ijay simbaan. Ilaklak aman naktulatan, Kapitana. Ay, kasanon no inton bigat kat kalaat nga agibos ti lubong. Di ka pa'y nakasagana asumango ka ni Apo. Adayo pa'y matday tagibos ti lubong, Kapitana. Ay, di tay laam mumut dagiti pasamak. Adda dagiti nasalunat, ngem kalaat met ama aksidente, maistroke, wano kalaat nga agsakit. Wunmet kit di Kapitana. Ngam, saan pa'y mat siguro ang mapasamak kanyak ti aksidente? Da saanak matarumrumor? Ay, di tay maibaga dagiti pasamak, balasang ko. Ala, lakwan nak iti mantika, taagawid ako. Ay, apayan gay. Ako titinagtak dira asimintaw. Ay, banang! Ayan mo! Ay na! Ay, sus! Agsalamot ng tinagtak dira. Ay, agsanggirak. Iti diding tapno jak maulaw. Ay, inteng! Apay ngagsanggir ka iti dideng. Rumwar ka! Amangan numarbaday ta nagsanggiram. Nagsik sa tiging ganad. Ay, apo Diyos. Kasan na kami. Isalakan na kami kuma. Ay, jak pa'y kaya ti matay. Ay, marban ti diding. Anday ko, napandagan ti saka. Diyos ko. Ay, isalakan na kami kadi, apo Diyos. Ay, tulungan na kami, apo. Nadagsan ti na ipandag iti sakam. Ay, nasaan ko amay kat? Mabit lang, tay nakagkid daw iti tulong. Nagsakit dungaw. Ingkan, makakuti, napandagan ti saka. Ala, aganos kabiit. Bareng adda maayabak di taasinag. Jesus, naimbag lakit din. Tasakak din napandagan. Nung ti ulaw ko, nabuungan na. Naparparasan ti tulang ko. Agpipikilan ti marignak. Diyos ko, di mo ipalubos adakas ti mapasama kanya. Ay, aguray ka basay. Mga laki ti barita pang sawil ko iti siminto, paray. Imbag tawad ti napasamakan ka, paray. Awan ka ti may timulong kanya ko na. Di ka nga rin agkukuti Tas hawilag, ti siminto, babae ni ti barita, paray. Wana, apo. Ay, aday ta, inteng. Ay, bagkaten na kan ni Pari Badong. Tayalis na ka. Yaman ak pare. Nuawan ka. Kasano akon? Idi madamatiging ginad. Ijay lang anangag ko nga inawagam ti Diyos amang isalakan kan ka.
Saan mo't nga ron adagiti kwartam ti inawagam ang mangisalakan ken ka? Damot bilag ayat ti kwarta amang tulong kanyak. Angem iso ti kanayon mo nga ipangpangruna. Di mo pa'y ikan ni Apo Diyos iti oras. Iso ang makimisa. Wenno makitarip nung kakumamot. Uwandong mo. Di nakgaya matulungan ti kwarta no dadidigra. Ni paila po Diyos ti numero 1 a pagkamangan. Pudno dayta, inteng. Ay, Kapitan! Pudno takunam. Ti Diyos ti pagkamangan no adda didigra saan ket ati kwarta. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalikat. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.